Kwezi wananyangu mara ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo ti kusudia warenga mrongonu hautaha ni kabili de wananyangu rala wa harmishwa shanzuani. Niwa apporter quelques réponses de clarification. Il est rejoué rifungate mihono inamne kao di ijuzuo. Ile kabili ihaki ya tuikao de ridaiwo neti yangina katihuka isilazimu inzuani istehiwa harma idawla ya Komori inzuani ivolo ya haki yayo harma yezi ya 2029 kama wavenzi wala tu kama inzuani ivolo ya haki yayo maana itosho mbade hukamba ivolo ya haki yayo basi ivolo ya haki yayo maana rasami ni wasu wanawanzuani rashangiriana na wanawangina wa masua yangina ambane i projet na i vision kao de rilio na yunaime so ye Komori itosaidia ito wensi yatu harma zingama na ziviris kao de zatulo na wantu wani kao duwa lulevani watukufu kwezi imesajia leo isendele ya duwana nyangu wanzuani maana wakati mwengi raimu hadisi zalekea na inzuani vodungu tokea masuala mengi wanyu kama mfanya fulani kadha fulana rindwa kadha fulana fangindwa kadha au etc etc au wasalia wangine makamamfanyia fulani kadha waweka wadu wakawa rumahar maziezi na fulani manalo van kadha livo fulani amrera kadha etc. Zizo pia ndo za huriza nyuma haramazi haki zatu maana waweka wadu wakubali mawasirire mawandui harama inzuani wo profite harama situation za hukamba wanzuani roji mana ile wajue waendrese zao zike mbazikiri na zatu ziye nyuma vaone vanu nsahaulewo ni arifu wananya wanzuani niwambie zuskauden fikiro na porte clarification harma masuala ikawo yodungu tokea vani arudi ni hashirishe na wasali ikawo wodungu interpele wanyawe mana karaka jambi moja vozi mana leo yini wasidai haki ya shinzuani va wasali ya wao namba mkini wema wao duwa huka amba isilazimu wafanye taitongese amba wantu wale wa himorongoa kawalazimu warongoa wadai haki ya shinzuani maana vujana kawaka pamoja na wasi hazizo watukufu yode yatongesa na javan leo nje jonadisi wanzuani fa ima kabla tangia harma wanzuani ni Stevenza nlatseji harma ntongo ikawo isi tokea harma insi yatu so kuzinza dunga vani wananyekawo diwalo na magari ya vingao ya zivona za adroati hasoto na rumeshwa shangazija wasi arete wa ya magari yao ya hiziwa hata sababu alalahuka maivola yao ya adroati na kotana mbie wantuikao delilo na mawalu na ziloma na Komori niwa mbie bana daula au yezi wantukawala zimu wahima suku wajambia barsima rafanye tongo meso batina kama tongo yo ipangwa ifikiriwa vutolo mula wantu wakenti wengi hadisi ni wajamama ilazimu ingenziani harama mula kadha certainement vuviri wakati vani tiyo maile maha 2018 vukavula wakati bala hanyesa mamkini huka au wakudiskito nogea ukamazi magari ya vona adroati kaya soa harama insi au wa problem au etc. Fa ima yezi uyo kayatia nziani zoskao doka zirengia nzima maana itongesa ukava magari ya volandroti yo jala duani wale ka atorobure bia mo jala duani yo livisi wana mpesa wala wanafanya muono wazi wa para ya maishao ijo itongese lewo mafsima wantu waja mebe lazimu wantu wani wawadukulie isutu maana wasrenga decision za lekeana na ukamba wasizia magari ya volandroti nsana mbie wantu ikao dodo na zoma na Komori abaronsi pia wasu wa Komori wa maraya wa Komori watu blona zoma na Komori kelke soe kondisyon ka onemo wazirenga muyelewe mbana kamalazi mwafanyatongo zilo mbana zisikusuru mkomori au simrenrashiana alorke mkomori kama mtashia muamala bewede enrombi mbasi jungushia muamala mana zini ntini nsana nyese mbavo hanu harmansi za nginaskao wanadamu ufikiri voyamojo rengwa desizio za ukambarsari zie ya magari ya dieseli ya stoparoka nsiju vorengwa desizio yihensi wana mulamba vantahupara mahamili
risimia Mungu kama Mungu apenze ba magari gazoli asikena vanu paravani risirenganzia za utahamar saidie wawelwe na magari ya lazimu walio bakalazimia ka nene kawasina mwayo wangina ruwa saidie li wajue wa wasuli vanuka odersa orendre mavontana bia matomana do Komoro ababaisha ukia i decision ya ukama mtamuzie magari ya vola droite Komori nkamu irenge suku devo iliomba wanyuanyu kama paro ya aplike la preuve wantuano la na magari ya commande voyaja ya tolo la douani ya liviso na mishuru za shela douani vavo mrekonnaisse ba wao kawasa en infraction parce que le bangevo la balidziwa la yamojo vira la douane mahil paranyu lizia na mtu alivinga afungwa del gari la vola droite likaobeisha mkini kavula wafikira sisi jombe kartasi kaitolo au mkamuishe meleza ama makolaze mjemjo mwizie nikamaiti anziani ligari livire la douane liviswa zinye shuru za shila douani lingia nziani lisfanya ziazi ilazimu wanyu madhamana muelewe amba mukoso harma za responsabilite zanyu zavili wantuanika odonu na magariani wankala la monti wa ronroz pesazini de wani wangia harma kredi kademeki kade sanduku ka banki peu importe où vanu wazima mpesa amba wasenda wanda wajizungushie muamala vorlo marnansi kao kavasi mtu wafikirio isija kama leo i decision yanyu isijotera ajali yao ikemba wakondro tsaha wanrazima mpesa ile wala ushizani msodo waregeza harma maondo mana zilazimu zibanki ziwa hunze mbio na miziva na urema minada mana kawashinda wadiva intongwe kao de wako itsaha waifanye hata sababu mavo decision au mavo ya ujuzi wa hukambane kama tsaha manyesa idawle namna lazima fonctionne hazizo kwezo tukufu ni simia waweka udimno na zdoma na Komori leo yini mliwani rima mienba wasu wa Komoro ronsi pia na kakula mkomoralo na gari baisha la vola droiti uo mkomorika wasi jizunguha mukubali mielewe mamavamana kama sita hizo skono makama zorongowa uraia ajambi ya mavwazoni grizi ikaoka esi kleri denyanguka fsibali nzuwa gari lini nisijena ulo la raisi atoshirali nunu na zinchida zahe limtonge sa uraia aloli nunua ajasta muamala isiri lazimu Komoro nisimia ni wanyu watukode mlo nazbama na Komoro leo mujambi manamu serenga moratoire c'est-à-dire risikubali ya namula wa mahamili ushashi mahamira ruwengi rirongomba ligari la vola droite kalselazimu la ngiatena Komori na nyangui decision ya rengwa leo na ikawa mtu lere ni mrenga we decision a Dubai anunua gari la vola droite altia arma conteneur na ikai dati ya asha na ikonesema na manifesti ya altia ya avant ya dati ma signal katiba Komori le gari lo toujours lingenziani fa ima umwenye wa jomba la isha Komori kaltoshilia mezi mahamiraru zo 36 mois au 24 mois zo tsokobali nao il a joué à tenter rentabilité yahe wasijara parana hasara rapatana hasara ndrongo ine efanyishia wanyu serikali kamusparana hasara na uraia kasparana hasara baisha voma hasara mshasha toujours ampare de atoelewa ba maana kaf toujours barengwa décision tsabete hafa ndrongo yakamba buske dégâts collatéraux zikao kashiru couvrir zone pia vavoni simia mavamana mlo Komoro leo hali dina lauka mamira ya Komoro hali dina lauka mawasima rayeka o rinatima na wananyeka o wasijizunguha hata sababu wasi daula au wakiambeli karaparo shindara watashia maisha risijara wavunzangie sutura watiara matambu na zibanki maana meso mondore mamnada tashile wakanasho wakajenzi abele milki isijotenda mba wakotawa na harmo sikini wasijoji paramba wafia harmo fukara mfisidi wakweli maana tashile wakashenzi bavuni wa oblige wana washilive warema mnada shende sharambu sentongo ika wakondozungo mwamala babon tani ziye babon ambia madhamana lu Komoro na mtafadhali kelke sozo ziri tafautishawo muelewe mba wakomoro waka wa magari yani wa Komori wajizungu hao murenge moratoire mrenge decision ke officieli mashuhuri jilwana na wakomoro tibia ba al dunia à partir de telle date voto lo katiba officiel Lanye sa bakavusoha gari la vola à droite Komori à partir de maintenant la nonulo. Na wawe ikawa wana magari ya vola à droite nsi juvani. Waelewe barsua vamula wa 36 mwazo mahamira. Au mahamili. Na tuvenze ika mahamira. Riba wile muonao. Mjaalie ba ilazimu kakula mrazungo rentabilite ya izungo ya vobe ya ipara idatiyo magari yawe lazimu ya lawe harma mavare ya shikomori.
vavor tsoilo mane mrenge dhamana zashi daula mana dhamana shi daula ni wanyumtsaha mvukishe zoskoni masfikiria majama magariani mkini ana tabu mezavili muhafadhi waweka o duwatia za ankida harma simpe nzia zovo mbawasenda wanawajizungulishe maisha msejara apata hasara rawaregeza nyuma ya kama karashinda rawaende sambeli valokota waende wala karashinda rawalisha valwaliyo berjwa regeza nyuma mana waoblige wanda wauze na inkoto na miliki ya baki wanda waramburse kredi kao itendre hasara mana daula darega hasara iyo ntongo iliyo mana harmansi iyo mfanyishiha na ntongo iliyo mahifa ya kaisi mdhuruni au contraire isim tukuzani ihafadhi na mare ya Komori zaginaka fana na zindi zilo zungwa rongo mana sans transition watukufu kwezi timwambia alvan bana alalale kiana na nzuani na zihaki zatu za nzuani kakula rahemos daivani vwa masuala ikawo yolungu tokea suala la hanra vwa wali yombana kakula wahikia fusila gulonongia shinzuani risaha tournanti risaha kadha orongwa mane Muhammad Bakari atolamuji na Sambi Muhammad Bakari afangirwa kadha Muhammad Bakari afangirwa kadha Muhammad Bakari afangirwa kadha ni sawa Komori wananyangu wa shinzuani mukao monikia muamini mazinini mwambia zindi skweli muvulishendo ngone mwambia nyovani ile risto parore gia harma masuala ya tena suku mana masualani ya lazimu mkomora elewe nzuwani yoti ya Sambi na nzuwani yoti ya Muhammad Bakari wala yoti ya Kaisi wala yoti ya bai wa fulani wala mai wa fulani haki ya shinzuani iyo itendre ya Sambi itendre ya Muhammad Bakari itendre ya atoka wonsi kaina sheki wala sharifu alazimu ajotongese ike hasara ya nzuwani hata sababu no binadamu wahe Sambi na Muhammad Bakari wa nzuwani risivenza wasu wana wanzuwani wananyatu wanzuwani wakenzuwani harma liberte morde namna kakula mranya alazimake nikese lazimi yaka amba haumani wa wananya wanzuwani isijotongesa wasu wana wanzuwani redisperses forces za tutardale objectif ya huda hizi haki za nzuwani na ihairi ya nzuwani mana risko za harma insini hata sababu wa wantu wa profite was divizio zatu wa hirtia iradada babo hazizo kwezo tukufu ni sana mbio wananya wa Komori amba mlawa wa Muhammad Bakari Komori hula wa mwenze vwa fazi ntra fazi ya hanraf kamiti hani ya shisiasa ya makomori yeka kuelewana baina ya Sambi na Muhammad Bakari na ishiswa shanzuani na Union de Komori pour des raisons politiques vwa wakanzuani wakabadili ya uo atawala harma Union makatosho wa shanzuani vwa walo harma Union ilo matuna pare nguvu za shisiasa vanu vangina aregeze nzuani harma zarastaka na ufalume wa Union yo phase politique kao isoldea isukuva fanyishia débarquement ya mois de mars 2008 harmashwa shanzuani mkomori mzuani atojwa ke d'accord awaske d'accord na débarquement fa ima c'est un fait politique ikao sukufu toka ongoza shisiasa zalazimu zitwaliwa na wasi ondwa shisiasa harma meeting za shisiasa na kakula mtu ajaleze wantu wao kakula mtu atwaleza le bien fondé de l'acte qu'il avait fait Bakari atwaleza na wafana na Bakari watojaleze siku hiyo maana tini wako zivili ya wantu ikomori yasali ya iske na autorité nzuani na Sambi na wasali ya watojaleze imanao wafanya débarquement wanda mtu wa Bakari nzuani lisu alalo kala lazimu la mpazone ihaki nzuani ne ghairi nzuani hata sababu Sambi na Muhammad Bakari wao wanadamu reale nilo mwanadamu urehale vulo wangina mana nyangu latifu alio mwanadamu na wangina rilo nzuani rosi pia baso nzuani kavasi nzuani ashilia zi haki ze nzuani yode fazi anga fazi ya vili ivonta njibu wa nzuani kauduwa dungo dayi suana na Bakari ni mwambe mamsiju wamba wami binafsi tifanya msafara tatende na Benin hautahana hadisi na dhamana wa ministère des affaires étrangères ya Benin ile ni jarifu harma situation hiyo ivona enrawa timtaha Muhammad Bakari hadisi naye anamema kartusho raonana fiziki mabe hadisi telefoni takribani minuiti 37 za telefoni Wakomori lazima muelewe namna nchini ha condition nchini dans quelles circonstances hagiti nchini ya chongesa ta Muhammad Bakari mwana mzuani ajipara au Benin leo. Il faut en finir avec ce débat. Muhammad Bakari makati débarquement function nzuani wahabili na Union
kila mtu atomanye samnya urono zo reportage zonzi pia iwasi liuka wa walonzwani waele wambane iforce ijao kawashiru ikingia warenge isolution yaka mufidulu wa hutawa walawe waende wa wasuli maore makati Mohamed Bakara wasuli maore vuhimi fijo maore la uanzuani waka maore wakota ambiana yezi yaka nzuani waja memastaha Mohamed Bakara regezewa nzuani taitongesa ukambane kavasi imamuzuka esiviria hata sababu wanzuani washuka mavareni wabalili yao makawastaha vufanyishendo wetoko yonti yale keana katihuka lazima Mohamed Bakara regezewa nzuani. Mohamed Bakara shukuna vedeti ya dungamana na 23 personnes wawasili nzozia hamana nyahe akaoho itongesa uka ya majeshi ya shimaore warenge vedeti wamviti Mohamed Bakari harma i plaji ya Nguja awasili pamanzi wamtia harma protection wanu wagina pour éviter vijaba ka problème zale za ukamba wantu wata wa hodze wanyawe iso yu ukamba Mohamed Bakari watawanzua na regia maore waye atawanzuani en tant que politicien donc il va wasili maore astaha a demander officiellement à vouloir inirongolo statut ya réfugié politique. C'est son droit le plus absolu. Si tu te sens menacé dans ton intégrité physique, haramainsi yao, mrutawa wende haramansi kao, wahanvu kao, utoshinda uke, harama usalama. Yodejo Mohamed Bakari fanya. Vu tension yaka, jeni, maore, isirikali ya Faransa, ijandia au itsamu au kama Mohamed Bakari lazimu ahe la réunion. Aende la réunion, il wa joué wa apaiser climat yaka maore et c'était la bonne décision. Maintenant, Rwasuli à la réunion. Il faut rentrer Rwasuli la réunion. Ntini di ajiri la réunion. Idaula ya Komori. Waka demandé auprès du tribunal ya la réunion. Amba wastaha wa vola Mohamed Bakara rege Komori aenda na jugewa. Yo haki yansi wa chasse mtu wa kumtsaka wampara warongwa wa mimlo na murve. Idaula ya Faransa yange sauka wasira mrega Mohamed Bakari Rona Hunu a demandé asile politique. Nous avons le devoir d'examiner son dossier, il est rejoué, donner les résultats. Vavo mengonu mazi masuala ya handra ya lawa. Mohamed Bakara jugé wa la réunion sur 2 procès. Babontana bia wantuikao doa elewa mana ilazimu wanzona rongo mantu wantu walazimu waambiana sikweli manatu kaone ana haya tawatamana haramu. Makati yezi ya Mohamed Bakari wakanzuani, tout le monde savait que ils avaient le soutien de la France. Yo kakazama tawaua wakwero wa mane wa mitikana mwana nyakara maljeshi la Mohamed Bakari. La budozi tidjangu kadha itokaba vunvavo watojwa saidia watu kadha kavasi mtuka kuijua amba yezi ya Mohamed Bakari ikana usaidizi wa daula ya Faransa. Na vavo devonu mtaona arifi wa Komori wote pia muone inamna wazungu wano fonctionner. Général de Gaulle a renvoyé la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Mohamed Bakara kamanzani na daula ya Faransa wa kumproteger nzuani na zitongoza wa kuspanya. Isukuyaja Mohamed Bakara na besoin na wao au nom des intérêts za daula ya Faransa hukamba ilazimu wasijawa jiparamba wana problemu na daula ya Komori yatawaliwa na Sambi opoya ujoka mba wajotinze rupture ya relation na ode wajua mba wane conflit lo baina ya Maore na nzuani na Komori wa m'abandonner Mohamed Bakari au profit des relations zao. Ça s'appelle défendre leurs intérêts et sacrifier le soldat Bakar. La preuve c'est quoi? Il débarque même quand on fait la Komori. Il daula ya Faransa il maika ni daula manzani ya Mohamed Bakari. Il saidi e gouvernement ya Komori de munitions. Il vingi majeshi wala wa Tanzanie harma ma Sudane na ma Tanzanie wakoja Komoro jafanya débarquement. Il daula ya Faransa il finançait déplacement ya majeshi ya waja Komoro. C'est pour vous dire watukao wakati mwingi moja mema mzungu atorosaidia muelewe mba mzungu weka msaidia ni we saidia les intérêts za hebanuzi lios kuzabadi voza kana besoin nani parce qu'il fallait voika déstabilisation Komori voa masuala géopolitique régionale tita ni ngia nguvu
ya kumfaidisha ajame masaidi ya waweka o ya kuendelea dema katiaja Muhammad Bakari awasuli la reunion yako lazima mzungu wa manye sema kweli unu mwana watu unu jeshi asoma Faransa unu mtu ikao akodefendre wa intérêt za Faransa isir lazima leo yinvani rimbe Muhammad Bakari idroit da yintini statut ya réfugié politique morde namna wavayo mapolitisia wakati wa Muhammad Bakari wengi walio maore na wasalia ile Faransa unu wapara réfugié wo ça veut dire daula ya Faransa ikana droit wa Muhammad Bakari Harmas de Muhammad Bakari il avait même demandé à Batojo Nzahe Nanti en appareil familial. Muhammad Bakari juge à la réunion à mon procès. Procès à Hanraïm condamné Muhammad Bakari à la réunion à 3 mois de prison avec sursis pour entrer illégal dans un territoire français, entre guillemets, maoré, muni d'armes. Il y a des procès à Hanra, il me condamne Muhammad Bakari à Ramanch, il peut y avoir. Il procès à Vili. Muhammad Bakari a demandé le droit d'asile, a volé asile. Fin juin 2008. Il décision un cours d'appel à la réunion. Il harayam katwa, à Muhammad Bakari kato joua à voloa. Il statue à réfugié politique, haramay ardu, yash Faransa. Mana, il parquait à la réunion. Il suivait les recommandations zay ofpra à Kazerenga. Aba ofpra de organisme qui chargé on a réfugié politique a haraya Muhammad Bakari kasi volo réfugié politique par contre ofpra a haraya Muhammad Bakari kalazimu atolamuji aregezo wa Komori mana sa vie serait en danger. Le procureur de la République ou à la réunion a suivi les recommandations zay ofpra bimana Muhammad Bakari kasi volo réfugié politique de katotolo muji avec le roi Komori. Vavo, il tribunal. Madame Sijo Mahakamali fonctionnaire. Il y a le parquet qui fait ses réquisitions. Il y a le juge et le tribunal qui va juger si il suit le parquet ou pas. Il tribunal la réunion, il suivait les recommandations, zay parquet, zikao, des aka, fayu la recommandation zay ofpra sur Muhammad Bakari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Muhammad Bakari, c'est fini à partir de fin juin 2008. Issa Mukato Muhammad Bakari définitivement n'aura pas l'asile politique et Faransa, il est Yakorongoa, Nahorongoa Modoko, Wao. À partir de ce moment-là, puisque Muhammad Bakari a volé l'asile politique, c'est l'asile Mohamed Daoula ya Faransa, Muhammad Bakari a quitté Arvèche Faransa. Les Nirogolo, Mtoa Afangloa, arrêté de reconduite à la frontière à Tolomouche. À la Wensiju Faransa. À la Boum Jenny, à Imotoloa, où il est Hao, Mordenam Namuyonan partout. Sauf que les recommandations est au Praya Rengwa, il y a un Muhammad Bakari qui a toujours arrêté Komor parce que sa vie serait en danger. Ce qui est normal et juste. Parce que tension Yakavosi, c'était la bonne décision. Maintenant, comme la France ne peut pas enlever Muhammad Bakari Komor, vous signez arrêté, il y a Daoula ya Faransa. Il m'a signé Muhammad Bakari à résidence surveillée par ma base militaire en 181. Il y a Sainte-Marie à la Réunion devant Muhammad Bakari en Rahintiwa na wantu wanne ikaudo dunga mana mengono mwa de manyab de Bakari na Anchoili. Vavo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais la France ne donne pas l'asile politique à Bakari, mais la France ne peut pas reconduire Muhammad Bakari au Comores. De lazima amwensi vanu ne de kalazima abaki mkato Faransa manaka sina droit ketana mai daula Faransa. C'est à partir de ce moment-là que d'autres négociations zaboura baina ya Sarkozy na ya Boni wa Benin. Dans ces discussions-là, le gouvernement souverain de Bénin a accepté d'offrir l'asile politique, c'est-à-dire que ce que la France a refusé à Dakar, le Bénin a accepté de le donner à Dakar à condition que Dakar cesse ses activités politiques. Le préfet Massioni de la Réunion a signé, le préfet Pierre-Henri Massioni, le 10 juillet 2008,
a signé, arrêté, à m'informer, à me notifier Mohamed Bakar. Désormais, comme le Bénin a accepté de vous recevoir et de vous offrir l'asile politique, vous et 3 de vos compagnons, je prends la décision d'abroger les arrêtés à résidence surveillée, waka en résidence, ni signer arrêté Zangina, zou renvoyé reconduite à la frontière. Sauf que frontière ouvre les wao, c'est des Komori, des Oussivelewa, des frontières, il y a Oussendra de Bénin. Mohamed Bakar, il avait demandé des conditions clairement au Bénin, que on s'y engage qu'en allant là-bas, le Bénin, à travers un mécanisme de l'Union africaine. Le Bénin a accepté qu'il respectera ça. À partir de ce moment-là, Mohamed Bakar a un avion, il y a Fretewa, il y a gouvernement, il y a Faransa, il y a signé arrêté, il y a Mohamed Bakar, il y a Faransa, il y a Harmansi, Kao, avec des conditions, ce sont des conditions politiques. Ouaskoubadi, c'est que Bakar a accepté, il va cesser de faire de la politique. Il y a des conditions où il y a fixé. C'est des déclarations faites dans les médias du Bénin par Bakar lui-même. Dans les médias du Bénin, il rapporte avec des médias, dans ma journée Faransa, il y a qu'au suivre les dossiers, Bakar, il a suivi, il est le vent, afin la déclaration, il suivi, la politique est derrière lui. Le Bénin lui offre la possibilité, c'est une terre d'espérance. Je paraphrase, c'est une terre d'espérance. Et c'est d'ailleurs là qu'il a dit que lui, c'est un militaire de formation. Il a fait une maîtrise en criminologie. Il est parfaitement bilingue. Il va construire sa vie. Il a quitté les Comores parce que l'Union africaine lui a donné un carton rouge. L'important, c'est de réfléchir sur les erreurs du passé pour mieux se préparer dans l'avenir. Voilà Wananyangu Wanzouani. Pourquoi Bakar, il se trouve au Bénin. Bakar ne se trouve pas au Bénin parce qu'il y a un Daoulaya Komori, Aou Sambi, Aou Tiji, qui que ce soit. Bakar se trouve au Bénin parce que la France a refusé de lui donner le droit d'asile en France et que, comme le Bénin a accepté de lui donner le droit d'asile, sous condition, la France a signé, a arrêté, a reconduit à la frontière envers le Bénin. Car voici, Mkomori, Alio, na lien na ihuka ya Bakari aliovarole hule. Vamonta ni miensizi hapa. Nambie wana nyangu Komoro. Kakula walio bana atoshwa kena i raaya. Ajivona débarquement ya Sambi kajivona yo problème politique. Par contre wasalia wa lungurongo Bakari manabio benedi sababu Sambi damkiao. Non. Sambi afanya débarquement Nzouani, Djel Bakara kazi yanzia mtoka hukumulo, quel que soit histoire j'en sais rien, mais toka hukumulo Nzouani. A kozungo réfugié politique harma wao ikao ni wakomprometea ambao mtu wao wamharali ikawambayo alors que wavayo wangina notamment dukle washwani wole mwanzano wahe wakabavuni na wangina wasalia wao wavolozo. Il y a des anciens premiers ministres, un ancien premier ministre, il y a d'autres politiciens ou apara et Bakar personnellement kavoloyo pour les raisons que je vous ai expliquées parce que ils procès-verbal est entré à haut, il y a une sambane, ils sont rentrés munis de armes et territoire et Faransa. Voilà wala nyango Komoro. Lisu alala Bakari likenzi nebabo. Waso Nzouani. Risive za maninyatu Bakari hasota nwami mwananya wa Shinzouani ya Shouani na Barakani c'est ma région. Arege suku Komori aja jodaizi hakize Nzouani vamoja na wasiri dayozi khairi ze Nzouani. Ne mori namna riyo Mungu Sambi alawe harmeshiza shikaudali na Salamina wangina na ananya tu wangina boboshana wasali ya pia Arafi et Naibu et tout le monde. Watu wao walawe wawasili harmachisiwa shatu ridaizi hakizatu wala uriske ba devorlo baso nzonde parona na zimbizini vavontani mie wananya nzwani mtu ikawa wetu ukiwa ni debarkema ya Sambi remie Mungu isukufto ja uvoti Komori aenda na mreme Sambi mazero na kakala mtu Sambi ato mtsahuao amreme mazero harmaz bulletin ato na ramtu yezo harma makisi mtu ikawa makotu kwa na yezi ya Mohamed Bakar Komori alinde sukuito komba na vuja voti Komori mtuito komba ni Mohamed Bakar msuteneo aende anamreme mazero manakasinta manakasijivona ize Mohamed Bakar mtuikaomba wejivona Bakari ajer tanganye vanwa moja ridailie tournante shinzo niyo hakiatu isukuyo wa idinga ukandidao
wapare waweka odi wamvenza wa Bakari wamvenza na mafikira Bakari waende wanavote ukandida wao ila ane de même na wao wamvenza Sambi na wao wamvenza o kakula mtu atovote de wae ça reste un cadre politique ya lazima ireglewa harma situation politique na situation politique yoke toujours ajija katile uka isira lazima riwalile haki ya nzwani nene swala la tournanti ensemble ile wa Bakari wake na wao kandida wa Sambi wake na wao kandida waswasali ya ti wa Bakari wala ti wa Sambi wala ti wa Fatima wala ti wa Umadi risutene na watu au rivingiza tumafikira wangina walio amba wao wajambia amba wana mafikira ngina wavinge yao isukurto wanao imbwana interia meturnanti sirijilia isukuyo kakula umoja mengonu masi atonjua amba avec qui la lazima fanye équipe pour aller défendre un projet qui sera crédible itoa initiatu komori armazingama skao de Rio rijeleze be kavasi Sambi alio ujuma iturnanti wala kavasi Bakari alio ujuma iturnanti wala kavasi Latifu alio ujuma iturnanti wala kavasi Kaisi alio ujuma iturnanti wala kavasi Tiji Deni na Deni simro wala Latifu manoto de mono bafo kavasi manazi njini tsara nyese ba ujuma nzuani kavasi mtu ashilie nzuani haki zatu za nzuani zo haki za nzuani nyanguma na wamkandra binra nzuani ana haki na umana abe gauro nzuani ana haki na umana sultan bin fulani ana haki na ikei haki ya shinzuani benzuani yoti ya manadamu wala yoti ya mtu babo ni sila wa mashkande sho babo ni zie babo ndrogomba na à partir de maintenant rizie babo zavilin za unizo golizini nsana ngese mbana wananyangu waliombana kete wo jambie na uheza ba watovenza bora waduku wate okutuzi nsana wambe wananya wao hasota no wananyeka wamo na maore wahemo pangwa na zilobi zilo maore ile wa destabilize Komori hata sababu wo fikiri ma watu walioambia wasivenza wo venza nzuani au wavenza dema na waambia lazima destabilize warugomba atufanya kutuzi au wahide drapo au warendeka simambia ndo moshi wakutuzi nyanguvozi taleo na wana watawala leo wazali wantuani wanti pia yao wantuani wanti pia yao employeur wao moja warengola de mbeberu mfaransa ya momta azali amete no pouvoiri asonoambia mkutuzalo maore nzuani ambaye nzuani wanwaite drapo ya Faransa orogomba kujivona Komori yo destabiliser il am renforcer azala mambia azalma rongo makutojo walawa mana vando tatampoe Komori ule uzie va mana mfaransa simtazala baki na hivyo mtawazala baki asenrambio amba paro seidizo wakutuzi wa renforcer azali par une stratégie kao mtravurose marionnette ou moja wala mbeberu Faransa au nom de ses propres intérêts contre les intérêts de la Comore avant sana be kakula mana ya Komori kakula mshika umba weja meme venze Komori na ato venza la harmatamu ayelewe matin Faransa timwambia ni bamuzo ne babu ama mfaransa ula ko sutene wasadia vozi da wabao hanziani babunza ndongowe aso para wakati wasonzwani wana ya wanzwani rikensi ensemble rihadisi ile rielewana clairement ile mjwa elewe bana ule ahurumao aambiao ambane endao rofayo kutuzi nzuani ule wefanya hazi na una arambio lazima reme wandu yuhunu ile umbel gashi na credibility au kama lazima wandarudulu munzuani maana wao wahiroeza beramu ulimego sija mama azali le défenseur wa unité ya Komori wao lazima mrenforcer umwenza hakamunu aje arrendre maondo maana wao wafanya ujinga uvandre woho ndonromba nguvu maana wanyesa mbotao hezi drapo ya ubeberu bavona kusama mkabala wavo ni mwarifu nwanyo waliomba wedunga watu waizao kutuzi hata sababu wejambia ma asami ni basile kweli avembele mpavi akenti mpavi afikirie zinini mwambio nizobani ayelewe mba wale wakuunga mwono vozi de wabandone wasabi ya vozi tatasara wasulivan leo fuvula ranu nabarubano jozi yao instance melete nabia wanyangu wanzuani Al-Mourdunia, nous avons un seul objectif commun. Motipe kakula mzwana nkiovani asiye ni wanemo jumambia tongovani. Objectifu ya wasuhuani li tournanti ya 2029.
ya Ituri ya Nzwani. Iyo ni objectif yenye somaka kula Nzwani ashuka harame aeroport ya wani. Wasuhuanilie ikomba ya utahe tunantia Nzwani uo mfano wa huka. Rikubalia na wasi. Amba rishuka tere ya wani rigogorero tipia rijame mana. Risuanilia ntongonje matare wasudi turneji ya wani ripara. Deni rogolo turnante ba ila wa haki. Kweli amba turnante si Nzwani takakula kandida lazima ajipange. A partir ya vavo walio amba waye asamini ba mafikirahe na kaisi yatoka karibu atona mzungu wa kaisi wakina mafikira moja watowe waleye Komori waitowe ngamani waelewa mbe lazima nampare mustadrani wakontinue uvungufuna zala ufanyao atona nampare mustadrani wafanye zoskaudi wafanye waenda na mitihani hiyo waelewa masaa parwanya wangire kando topara wayatao babonta na bi watu wa Komoro wana yango Komoro. Je vais pas rentrer dans ma débat za émotion na kada na kada. Je suis harma analyse pragmatique na analyse zilio bana ni siye ni wamba ihaidi yetu Nzwani ya levavu. Là on fait de la politique. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans anti-jinjinia etc. Pour tani no wedeni. Rina wananya wa Nzwani. Ikao makata za lako tabuze constitution. Wakawa kubali wananya wao. Ambane wao wananya wao wakawa kubali amba azala toujours prolonger manai mahakumi yole mema. Wasosali rakowambia amba wasi wasalia wa Komoro wanzuani. Rakowambia manai inchongo yo watu wote wafanya vavo. Yo kawasi fanya amba wana prolongation manageri mwirota kuonzono wa mtu jonga ngumonti. Kala siko mwambia ni banda swali afanya ma nili wanu Komoro. 3 août 1975, 13 mai 1978, tahu paraleo, kakula mtu mkia ba ila swali da kaifanya. Ile denda kaifanya. Au ile fulani kadha da kaifanya etc etc. Vavo. Rielewa majeli azalaka mwiru utako, sokaru wono harumama hashendra ya njema asfanya. Bekaraona. Nivo antu wako elu amba ukwa mtatambo uka uhomausha. Suwanu usijo wa shea leo. Vavo nsan kabili nrongowe. Vafazi zangi na tutozija. Nsan kabili vane nrongowe. Mwananyae kaumba we Nzwani. Baisha vozi we regula Abdousen. Aka president de l'Assemblée kati constitution yako shobuzi diwa fayule mahakumi nidhani. Auwe rongolo Husni Muhammad Mjamawe. Abdoumad Mjamawe. Aka ministre conseiller vozi. Ako amini be constitution lazimu ifanye mahakumi. C'est normali. Squato tawala Nzwani hato para mahakumi na jawatawale. Yo problemi yae. Kawe rongolo ya sere. Auwe wanginamba akavozi akowanilia mahakumi yezi azali. Leo yini mwananyawa hini ashemele jambai mahakumi yezi azali ikomo. Isilazimu mahakumi Ituri Nzwani nije. Il est dans sa cohérence. Ni sana mbio wasalia. Wafikirio. Amba ilazimu na ikawa mtu vozi Husni. Au vozi Abduseni. Au vozi Aseri. Awafana na wangina. Akoshemele za vozi. Amba ilazimu reformu ikele mahakumi. Dele woyini. Ambie iwanyawa ni mahakumi ya ngipara ya tukumi di ataki. Kapa mrata analete jawabu lahe. Ilazimu amambie mtu huo amba waye. Ako daili ya vozi yezi azali. Vavo ilazimu mtoka skare di buleo. Ni mwame na mlishe mafiti. Na mtafadhali mjeleze. De il est dans sa cohérence. Aelewa mazala kufanya mahakumi. Lewa shemele zembe mahakumi ipara de Ituri Nzwani. Uo wami na waye na fana na wangina. Ritojwa rihimer de Ituri Nzwani. Isuku itojao. Amba isiri lazimu. Vukusamanyisie kila mtu afanye projet na vision hai. Kaisa toparana na afana na kaisi. Wangina na ngina toparana na afana na waye. Rivinges projet zo rigenazo. Harma voti. Zikao isukuyo. Imanariz daimo yangule ovani. Pour avoir suffisamment de temps de négocier les garanties et la sécurisation internationale. Ce n'est pas des observateurs, mais plutôt des forces d'interposition, comme ce fut le cas avec la MISEC. Il est genre défendu, il a une constitution shinzua. Il défend des haki, des élections de collège fanchiao. Car si j'ai rafanya ujinga wa opposition à Komori, waliomba washe meleza na kawasa, tafabaki mfumo mili, ivo kiama wasa, wasendra,
kawajita au delegant wa représentant li bureau le mjina azadi walisha mafiti waskarser mo ujinga. Nous sommes dans l'analyse rationnelle, nous sommes dans le pragmatisme politique. Les Togoriya de Sobani bavon sana be wa Komoro asoto no nyango nzwani libaru wala sauti li nimoro de alef nsambazo rongo na konvenza ni mwambie ndo wanyu ile mulikie muyelewe mamzuwa nacho ka uonza shima ashemeleza mba Ituri ya 2029 de Ituri ya tu wato joa hime bavuna amir da Ituri ya 2029 isukui 2029 ito joa effectivement ilazimu ije kila mtu lazima avige programu yahe avige mafikira memahe anatekeleze wa Komori titoka janibi moja na wantu wasali ikaoni suwajwa makaparo kawalezi haramenti ya Komori nitoka janibi na uwe mkubalo marika walezi au toka walezi haramemeso ya Komori rilawe huka mawaso wanzwani nerudungoma nipile wa uklamara wa abrama umkiabduseni kutsa umkiabduseni mana abduseni asdai tournante ya 2020 ya 29 mana abduseni akavozi kati kada kofangshe kada il faut arrêter mtu abakiwo na libotilo na abakinalo fa imma wasosalia toute personne qui est dans la cohérence de la préservation et de la sauvegarde de la tournante 2029 dans juin il sera notre allié dans la défense de la tournante. Le moment venu pour que chacun porte son combat, sa vision, son projet pour l'avenir du peuple comorien, harma choix électoral ikao, risa suffisamment tôt, rassurer avec l'aide de la communauté internationale par l'entremise. Il y a ujeshi, ou forces ikao, il sécurise mort de vosi. C'est pour cela, il dit suffisamment tôt, ritos dailia, les karsijara kensi harama au saba, na ufeleke wa opposition kaina hikma kai raisonner ibaki wa harama kai savoti tavo para 2 semaines wa himba savoti para mtu matanya zai kasi jomba kandida wala wewe kasi jomba ndono representer ou délégué mobile wae au assessorat de orman bureau la mituje 1 de Denis ule ujinga ule usera karsina haja na Komoro de zoalo leo on est harma cadre pragmatique. Harma analyse rationnelle, loin de nous l'émotion, loin de nous kakula waliobana ana asienga mtu mana mtu ule kaka pamoja na wasi tant que mtu la se défendre ghairi enzwani Ituri enzwani alors les Ituri enzwani les intéressés. Il peut ne pas être d'accord avec moi, vozi dei meso isir tsanganya riwanile haki enzwani. Le moment venu, c'est pas avec moi densoima on tsangi se projet na mtu ikaoni simjua ba itimlezi. Mais par contre mtu na ikai lazimu aje akeva moja na wasi ile ruanile Ituri enzwani haki enzwani vola mzwani mana la même personne ahika ovandro moja sonro wasaidia wale itortia ela vavo wasiri staha keni na wasi ile pare zatu waki ankili ya mwenye ushitwa zi erreur za vitwa na wawe kao de wako fanya zinirako ambia zo nyangoma ndoni wakofanya bakakorelewa tunaendelee fa imma waswasalia retire zile soza errors ka warakwambia zo wantu boko jama maana experience mana watu muhuma na wao paroka ma ministre mana paroka kadha warti arma voie de garage. Il n'est pas question de répéter les mêmes erreurs. Mana onzona no mtoka la mara miliwa venze wasi risijwa wanurkabilio risijwa na inamna rkabilio na wantu lazima kabili na wao isukura lazima dai première phase il y a défense et tournanti la deuxième phase pour les projets kakula mtu atokana wao waliomana wasaminiana wasijiliana ili waende wanaweza defende usoni mwa Komoro. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa afa minkum wa jazakumullahu khairan.